nagiye nkora ahangaha yaba ari physiology ya Fizo nateguye hano album ye yaba ari concert ya Charly na Nina ndabanza nkaza nkareba nkajya kuri tele nkabanza nkareba namwe twaza hari bibazo byinshi bamushaka kumbaza cyangwa mushaka kubaza n'aba Bernard Monzari Maraza wenda maze bamara impungenge ariko nyanaje kuri tele kugira ngo umfashe umuvandimwe wacu wateguye kino gitaramo gutegura igitaramo cy'umuhanzi nka Beni ntago biba byoroshye mwagiye mukurikira Beni n'umuntu wa mbere ubujuje arena arongera agaruka arayuza inshuro 3 nyira murabizi mu myaka yikurikiranye bira n'ibintu biba bidasanzwe nkaba naje no kugira ngo nge kuri tele mbanze ndebe uko bimeze ariko ndababwira ngo ndishimye kuba nsanze bwa Burundi nifuza kongera kubona meze gutya bimeze neza abantu benshi nk'abantu bato bazi Beni neza nk'umwe mu bana wareze nike kintu wotubwira kuri we twoba tutazi canke bivaye nuko tutamubonye ariko igambere nazo bashitse gishobora gutuma umuntu wese ari muhira canke umuntu wese agifisa amakenga kuza mu giteramo ashobora kumenya kuri The Beni. First of all Beni no umuntu ugira impuhwe nyinshi no umuntu ukunda kugira neza cyangwa kugira neza abandi. Beni n'umuhanzi wihariye n'umuhanzi ushobora gushyira kuri stage akamaraho amasaha 5 atararuhuka atarasarara muramba banaza gukoresha inyarwanda ariko turabavane wese ko mu byumva. So rero icyo nababwira nicyo gitaramo cyambere agiye gukora mu Burundi nyuma y'imyaka irenga 10 ari muri kariyeri atarigeze ahagarara. Abantu benshi nabonye bahoze bandika ku mbuga nkoranyambaga ngo adaheruka gusora indirimbo ariko indirimbo z'umunejande zihoraho. Iyo nje muri karaoke kano cyahari tuva mu ntware nicyo kintu cyambere nkunda hano zo guhuza n'abantu bita ba Ingo Live Band ya warasi n'aba Colido Magic. Thank you so much. Ngira ngo Beni ni wa muntu ushobora kuririmba n'indirimbo zose n'iz'abarundi n'iz'abanyamerika ariko afite amarubumu n'amarubumu ye yayenda mutigeze mbasha kubona. Ngira ngo nibyo yantumye ngo mbabwire abafite impungenge abafite iki ari tayari. Ngira ngo babonye postinga twari turi hamwe mbere yuko nza mfate ndege kugira ngo zahangaha azaba ibintu byiza cyane. Abazi abakunda live music nzi ko abarundi mu kintu cya mbere munaturusha twebwe abanyarwanda muzi ikintu bita live music ariko Beni arabarusha muzabibona. Kirana kano kanya turi kibuga c'indege Melchior Ndadaye mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi igihugu gitembamwo amata n'ubuki nkuko mubizi vuba cyane tugiye kwakira umwe mu baririmbyi bakomeye muri Afrika ndibivuye ku isi bivana ibikorwa amaze gukora ari we The Beni. The Beni vuba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na Amerika kuko ani asanzwe aba ariko kano kanya itariki 30 hamwe n'itariki imwe azoba ariko arateramisha abarundi mu kinyarwanda bavuga ngo gutarama azoba ariko ataramira abarundi nkuko ano mashusho agiye kubabereka nibiyago tugiye kugirana n'abantu bantu turiwa cindege Melchior Ndadaye tuje kwakira Alex Muyoboke umwe mu ba legend manager amaze gukora byinshi bitandukanye benshi mwagiye muravyumva afisa amateka akomeye ku gihugu cacu ciza cy'u Burundi ndetse no kubanya muzika bacu ariko kandi ntiyaje wenyene ari kumwe na Chita umwe mu bamenyesha makuru bakomeye kuva mu gihugu cy'u Rwanda nawe yavuze ati ntegerezwa gushika mu Burundi nirabire neza na neza ivyo bavuga canke ingene gitaramo kirategurwa ariko kandi bakiranywe igishika ndetse bakiranywe iteka numwe mu bantu bariko barategura igiteramo kizoba ku itariki 30 hamwe n'itariki imwe ari we Jean Dodier benshi umuzi nka Light nibo turi kumwe abanditse n'amesha makuru bari hano kugira bashobora kubaza byinshi bitandukanye bano ba legend bacu. Alex Muyoboke cyo kimwe na Chita turabaha ikaze mu Burundi bwacu bwiza. Murakoze cyane. Umetse neza? Turashimira Imana tugeze mu Burundi naherukaga hano 2018 igitaramo cya Charly na Nina nibwo naherukaga hano mu Burundi ndishimye giye kugera mu Burundi ndisanga ni igihugu kibyaranye na umwana wanjye so nshatse kuvuga yuko basekuru sinzi ko babyita baramo banjye muri iki gihugu so ngenda hisanga cyane rero bivuze ko nahakuye umwana umumisha makuru wakumbuga ngo rukana bumenye YouTube Chita turagoye ikaze mu Burundi. Murakoze cyane yewe n'ubwa mbere ngeze hano muri iki gihugu n'ubwa mbere nta n'umupaka nagezeho wa hafi wegeranye n'u Rwanda ndishimye kuba ndi mu Burundi bwa mbere inshuro ya mbere n'uyu mujyi wa Bujumbura ndi mu kirere nari ndi kuharaba heza cyane hari flat nizere ko hose ariko hameze akayaga wumva gute nakubwiye ko Burundi ari amazi twambwiye ngo hari ukuntu ngo Burundi buhumura naza kumva uko bimeze ndishimye kuba ndi hano
cyane bikomeye kubera yuko n'ubwa mbere mpageze. Mr Light Jean Dodier turashoboye nawe tuguha ikaze kandi murakoze twawe ko washoboye kwakira abashitsi. Ego duhere kuri Jean Dodier uyu munsi turana muje kwakira Alexis Muyoboke ico kimwe na Chita. Mwashoboye gushaka kuvuga c'indege. Baje gufasha iki igiteramo canke bajejwe iki mu vyo uri kurategura? Urakoze Landry, shimire n'abanyamakuru mwaduteye iteka nkuko twama tubivuga buri gihe turabashimira buri munsi kubera ko nimwe mutuma ibikorwa byacu bimenyekana. Uyu munsi rero turi hano twakira abantu bafite ico basobanuye muri uyu muziki w'u Burundi n'u Rwanda. Umutama adukuriye cyane Muyoboke nagomba ndakwe karibu mu gihugu urisanga abarundi turagukunda turanakubaha tubaha n'ibikorwa byiza mwakoreye abarundi bene wacu ndetse n'abanyarwanda. Duhe nikaze Chita mu gihugu iwacu twazihurira mu Rwanda ariko uyu munsi karibu iwacu ibyo mwadukoreye mu Rwanda turabibishira uyu munsi. Rero ikibazo cya Urandi kivuga ngo baje jwiki baje kudufasha iki baje gukora ikintu gikomeye cyane kubw'igiteramo kuko ni bamwe mu bantu bashizeho imbaraga nyinshi kugira ngo igiteramo kibeho. Twashimye rero kuba turi kumwe nabo no mu nteguro zimwe na zimwe baze bibonera ikibuga ubwa mbere badufashe no kubwira n'abandi basikaye Kigali ko ingeri Bujumbura hameze barahabona izuba ntabwo ari cyo twababwira riragaragara ikiyaya kitari ko arazi kubibona ibujumbura hameze ko hose Chita karibu cyane ikiyaya hameze ko nta misozi myinshi nta misozi yego rero baje hano kugira ngo dushobore gutegura duhera izi nteguro z'igiteramo cy'amateka twifuje ko dukorera abarundi n'abanyarwanda n'abatanzania ndetse East Africa yose yego. Murakoze akandi kabazo kanje imbere uko ndeka abandi bagenzanje babaze reka ndakarabije kuri muri Jane Alexis Muyoboke nkuko Light yabivuze urumwe mu bantu bagiye barakora byinshi kugira umuziki wacu uyu munsi bamwe baririmbye dufise bakomere wagiye urakora n'abaririmbyi bakomeye nka Big Fizzo n'abandi benshi igiteramo cha The Ben kikwereka iki mu iterambere ry'umuziki muri rusange hagati y'ibihugu bibiri? Murakoze cyane ngira ngo waruvuze tunakoranye n'abahanzi bari dande hano guhera kuri Kidumu kubona natangiye kwinjira mu muziki w'u Burundi. Ben rero bivuze iki? Ben ni umuhanzi munini cyane ngira ngo abaza amateka Ben kumumenya byaturutse kuri iki narumane genza imyaka igera kuri 3 ajya muri Amerika kandi ngentuye mu Rwanda ariko ibikorwa bye byose ngira ngo mujya mukurikira ko mba mpari yaba ari Iburayi yaba ari hehe igihe cyose yateguye igitaramo ngomba kuba mpari nubwo ntakiri day to day manager buri munsi. So nicyo kinzanye hano rero ngira ngo murabyibuka wenda bari we Andre wari uhari abo babivuga naba hano cyangwa nabo mu Rwanda barabivuze yuza arena igihe cyose iyo ukora barakuvuga iyo uri umukozi utari umukozi nta wakuvuga. Ben ni umukozi aje kubaha live full live music kandi abizi neza ko muzishima. Ikibazo cari kivuga ati nta mugenzanje mfate kuri mugenzanje reka ndakibaze usanzwe ari mu itangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda ariwe Chita nkuko yashoboye gushika no muri kino kibanza kumbuga mu Rwanda ku ma platform atandukanye haba ku ma page haba ku ma website hari amakuru yagiye aravuzwa avuga neza yuko igiteramo cha The Ben mu Burundi kiri hit cyane mu Rwanda ndetse arico giteramo ca mbere ko kirakwa cyane mu Rwanda nkaho bantu basanzwe bari mu itangazamakuru bitangazamakuru kubwa wowe ubona gute? Turazi neza ko buri muntu wese arindiranye gishika kubona The Ben mu Burundi tariki 30 hamwe n'itariki imwe we kubwa uri mu itangazamakuru mu Rwanda naho vyifashe hari n'undi muntu bazazana ukomeye ndaza kukubwira mu kanya. Mbere na mbere navuga ko si The Ben gusa buri muhanzi wese nyarwanda ugiye gukora igitaramo kiri mpuzamahanga arashyigikirwa bikwiye siwe wenyine ari Meddy yabagiye gukora concert muri Kenya yaba n'ahandi hose yajya ari Israel Mbonyi aba bahanzi bakomeye mu Rwanda barimo ba Aline Gahongayire barimo Bruce Melody wa The Ben n'abandi ntabwo ari igitangaza kuba twabashyigikira ni nkuko n'umurundi nawe aza mu Rwanda tukamuha platform cyangwa se tukamukorera promotion ni ibintu bikwiriye kubera yuko The Ben ni umuhanzi w'umunyempano kandi w'umunyamahanga. Twebwe twabonye performance ze nyinshi ziri live navuga ko abarundi banyotewe The Ben wo muri iki gihe. The Ben wa nyuma ya mariage ya mbere yagize ngira muri ko yasezeranye imbere y'amategeko y'u Rwanda ubu ngubu noneho ni The Ben ufite umugore. Ubwo ni surprise ubwo nawe urimo urumva undi muntu ndi kukubwira ushobora kujya kuri stage akaririmba cyangwa se uzasesekara hano mu kirere cy'u Burundi
icyo navuga rero The Ben n'umuhanzi w'umuhanga abarundi bakwiriye kwitega cyane byaba mu buryo bwa performance n'ibindi bitandukanye cyane ko atazaza wenyine. The Ben azazana n'abandi bahanzi bakomeye mu Rwanda barimo Babo, barimo Bushari, harimo ndetse na team z'aba DJs n'abanyamakuru n'abandi ba entertainers bo mu Rwanda nabo bazaza nyuma yacu. Navuga ko ari igitaramo buri wese uri hano si umurundi gusa, abanyarwanda barahari n'abavuka mu bindi bihugu bakwiriye kwitega performance ye. Izaba ari live performance nziza cyane, ni kimwe mu bitaramo by'amateka yakoreye hanze y'u Rwanda, ariko iki ngiki ntekereza ko kizaba kiruta ibindi mu buryo bwose, mu buryo bw'ibiciro, audience, ndetse n'igitaramo kizaba iminsi 2 ku itariki 30 n'itariki ya mbere muri October. Ntekereza ko ari amahirwe meza kandi ari umwanya mwiza tubonye wo gushyigikirana. Cyo ngicyo reka ngihereho mu bikorwa The Ben afite mu Burundi, ari nacyo nanjye mfite. Icya mbere no gusura Burundi, no gusura igihugu nkuko mubivuga mu ijambo twese duhuriyeho turabavukanye cyangwa abavandimwe. Ni nayo mpamvu ni interview turi gukora tuyikurikora ndi kuvuga mu Kinyarwanda mu kanya namwe kabaza mu Kirundi. Mu bikorwa bya mbere The Ben afite, icya mbere kiruta ibindi ntabwo ari concert, icya mbere ni ugusura Burundi. Igikorwa cya kabiri harimo ko azatembera hamwe mu hantu nyaburanga cyane cyane hano muri Bujumbura hafi na Lac, aho naho igitaramo kizabera. Hazabaho meet and greet, guhura n'abafana, hari concert yabyo, hari night izaba nziza izaba ku itariki 30. Hari n'igitaramo kizaba cya rusange ku itariki ya mbere. Mu bikorwa by'ingenzi rero bizazana The Ben harimo icyo gutembera umujyi nkuko nabivuze, akareba umujyi wa Bujumbura, hagaragazwa ibyo byose. Hanyuma ikijyanye n'itariki azagerera hano ndetse n'umunsi wa press conference, manager yabasobanurira uko biteguye. Reka mpere ku kibazo cya Fizo na Ben, ariko ndahera kuri Magara. Ndibaza ko yinjiye muri industry mu gutegura event managers ubwo yatwegereye, maze kuganira nawe numvise ibyumviro bye, numvise ibitekerezo bye, naranezerewe. Ntabwo ari ibingi bino ntago babwira, ariko hari imishinga minini yambwiye. Ntekereza ukuntu gutegura ibitaramo bivuna. Ngira ngo nabavuga icyo mperuka gutegura hano cya Nina cyangwa cya Farias byari binini cyane, byagize birandeka ko abarundi bakunda umuziki. Ibyo ntabwo ari nta wabihakana, abarundi bakunda umuziki kurusha nabi wacu. Niba ngo abi wacu hari ukuntu muri advanced mu live music, nivuga live music kuko mu myaka yashize naza nkabireba. So maze kubimbwira rero twaganiriye na team, mugira arabisa barambwira ati uzaza. Ndabwira nti ngiye kuguha icyumweru cyose indwi twabivuga, nze aho bishobora kuba utabyumva neza, ibitaramo birasabye byose ku isi. Turebe sound uko imeze, turebe imyiteguro hano uko imeze, ndetse tunababwire ko Ben ari muzima kandi ashikamye. Yari muri Amerika, ari mu nzira arimo araza, wenda nanabifatireho. Ndumva Ben azajya hano kuwa gatatu hirya ejo bundi niko tuvuga twebwe. So rero azaba ageze aha ngaha, azazana na team nini. Ntabwo ari Ben ntagenda wenyine, niyo mpamvu naje gutya. So rero kuza gufasha umuvandimwe, ndebe all corners zigize igitaramo giteguye gute kugira mwereke ibintu. Maze imyaka 17 ntegura ibitaramo. Hanyuma rero warumvije kuba wavuze ikibazo bakibaje kitari kwiba kibaje jewe. Farias amaze imyaka tumaze 25 years, imyaka 25 n'ishute na Fizo. Namumenye n'umuziki atari yatangira kuwukora, kiratira kuri cassette, bamwe bari bakavutse ndibaza. So Farias nta gitaramo na kimwe yakora mu Rwanda ata niba muhamagaye abwira jewe, niyo nabana hari kugira ngo numva abo bantu ni bande, kugira ngo azinyangwa n'ubushizaza bakagira bamufata nabi. Mwarabyumvise ngo babwiye, ndetse turanabagaye tujyana hala turabagaye kubera yuko ntibazo bakinaga nawe. So rero kuri je mfite ibyishimo byinshi cyane kubona Farias agiye gura kuri stage imwe na The Ben. Nahoze ngana na The Ben dutebya, turavuga ariko iyo byashobokaga Tom nuko yagize izindi nshingano murabizi, ko leta yamuhaye akazi katamwemerera ku, ariko arakora umuziki cyangwa se album nawe yakabaye aza hangaha. Yamuribuka Tom akora indirimbo yitwa Baza na Farias muraza akora indirimbo hansanga na abo bahanzi bose yakoranaga bari ngiba managing, akora indirimbo na China na Indoro. Ni indirimbo zagize akamaro ku Barundi n'Abanyarwanda. So rero Farias agiye guhura n'umwana nareze, ariko yabaye umugabo afite umugore The Ben, bagiye gura stage.
kera bajyaga bambwira ngo Farious avuga ngo mukari wa live so rero hari Farious wonzi hakaba na Big Fizzo. Farious waririmbaga hip hop na Farious na Big Fizzo urimo kuririmba R&B n'izindi zose. So rero ni ibintu byiza ibi ngibi ndagira ngo mbibwira abarundi kuba tukora na interview tutayikora mu Giswahili cyangwa mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa tuvugana gutya. Ben agiye kuza kuririmba ko baririmbira indirimbo ze ku giti cye azana bacishamo kubitemo n'izanyu z'ikirundi kuko ni umuntu uririmba live neza. So rero ni live izaduha ishusho y'umuziki wacu. Abamenyesha makuru ba hano nakomeje bampamagara nkabavuga nti nzaza igihe cyari kingiki. Feel free Ben agiye kuzabaho igitaramo mutari mumenyereye. Yari yabagije ku kijanye byerekeye integuro muravyumva ibintu bimaze kugira babantu mwabuze b'amazina akomeye ugateranya na za nguvu muzi tumaze igihe dukoresha ntacyo tutariko turabakorera ntacyo tutariko turakorera igihugu nkuko twavyemeye kandi twizera ko ibintu bizogenda neza. Ego akajambo akabazo kanje nanje kanakaba ndakarabisha kwa Legend Muyoboke. Hari video yigeze gutrendinga hano iwacu wemerera guzofasha bamwe maririmbyi bakiri bato abarimvyi bitwa ba We Love Music. Abo nibo shaka kubanza kuburana nabo first of all twakomeje kuburana kuko maze iminsi ndi Burayi ngira mwara bikurikirana mwara bibonaga n'ibiti bitaramo bya Saint Disco n'ibiti bitaramo bya Israel Mbonye ngira ngo yaje hano avuye hano namujyanye Burayi. So nabuze umwanya wo guhura nabo ndifuza ufite iminsi 5 mbagutumye umuvandimwe wazo karaza kuko barabahongo ni bamwe mu bantu simbazi sinababona ariko imiziki yabo n'umudagendana muri telefone. Buriya mbere na mbere yuko manager abanza kubwira umuhanzi tujye gukora uwo muhanzi yumvamo na mugenzi we bagiye gukorana ibyo automatically birahari ndabizi n'abantu umwe vibinga mu ndirimbo y'undi ukabona vibinga hari icyo babivuze buriya nabibonye sinabarabone barabanyarwanda hari ukuntu bijya bincanga amazina arasa abana bafashe ifoto ya manager wa Fizzo madamu we ni yanjye. So abatamenyaga ibyo ari byo banyahaza turi madamu wawe so abagiye bisobanure Imana ni dushoboza ubwo butumwa ndabagezaho yaba ari Fizzo kuko tugomba kubonana sinzi barahari buririmbo uyu munsi kiragoze kujyayo ariko turatubonanye yaba Ben turimo turavugana nawe ndaza kubageza ibyifuzo bya benshi basabye why not dushobora no kubikora ntabwo ari ibintu binini cyane. Tureka abashitsi bashoye gushika baje kuruhuka reka ndabibutse kandi igitaramo gizoba kirimwo Mr Prayer Noah w'umuji ariwe Rinoji umwe umwanditsi w'indirimbo Prayer umuretse w'indirimbo Legend gushika akabi nawo muririmbyi akiri muto ari muri ico giteramo ndebeza neza ko na Alexi Muyoboke azovagira icakoze kuri uwo muririmbyi akiri muto yitwa Rinoji. Narakurikanye interview The Ben yakoze hano iwacu mundi ku radio avuga ati kuva Mr Light haye umwanya mwiza uwo muririmbyi Rinoji kuja mu giteramo ici wanje gushaka no kanya ndumufana wiwe bwite kandi arakaze ndamwemera. Ayo namajambo The Ben yavuze kuri umuririmbyi akiri muto azoba mu giteramo turifuza kuzobona inguvu n'uburakari bwa Muyoboke mu gushigikira umuziki w'u Burundi. Mu kurangiza ndifuza yuko Right yo tubwira akajambo kanyuma ndetse akanatwibutsa n'ibiciro haba n'amatariki y'igitaramo kugira dushe kureka abashitsi baje kuruhuka amatwitegura kuzokwakira abandi kuko amatwa nsumira abantu barenga 5,000 nibo bari kubarinjira mu gihugu baje mu giteramo bavuye hanze y'igihugu. Murakoze reka mbere kuri ico cy'amatike ranje amatike azoba panze uko muri VIP dufite itike y'ibihumbi 100 twagira itike y'imiliyoni 2 table y'abantu 8 na champagne 2 twagira na itike presidentielle miliyoni 10 ufata ibyo ushaka ijoro ryose n'umuryango wawe. Turafite igiteramo cyo w'Imana umunsi wa Mungu itariki imwe kwinjira n'ibihumbi 10 hanyuma tukagira itike VIP y'ibihumbi 50 na table miliyoni 2 y'abantu 8 ku mashampanye 2 ukamererwa neza n'umuryango wawe wumva umuziki mwiza w'abarundi n'abanyarwanda tuvanze hamwe. Ikindi norenza ko nukubashimira nta bindi bintu buri gihe mba numva no babwira ndabaheraniye niko novuga ndabaheraniye ibi ni ibintu twemeye gukora ariko tudashobora gukora twenyene tuzari kumwe namwe shimira n'abagize ndabayikaze mu gihugu ni cyiza kiraryoshye kirimo ibyo kurya byiza umuziki turi bubereke ikiyaga ibintu byinshi bimwe mu byo mutakunze kubona hari iwawe. Karibu cyane mu Burundi murakoze nanjye nagomba ndabashimire ndanabasaba ko mutuba hafi kugeza ibi bintu birangire nkuko mwabitwemereye twabibasavye Imana izo bibahezagiriza. Ari akantu yaravuze atagira ngo basabe reka nanjye mbasabe ngira ngo muri 2018 Demiridizi w'ikigera narakivuze mureke dushyigikira umuziki wacu kubaje umuhanzi wo muri Ghana no muri Nigeria ntago bamenya kuko burya bavuga indimi zenda gusa
natwe hano mureke dushyigikirane umuziki wacu ibyo mwumva hari warubimbajije sinzi aho yagiye biriya that's showbiz mureke dushyigikire umuziki wacu dufite umuziki mwiza bariya bandi batavuga ururimi nk'urwacu twebwe n'akantu gatoya k'amateka dutandukanye ariko umuziki wacu uzaduhuza niba dushobora kuririmba ugasanga umuhanzi w'umunyarwanda hano arahari ugasanga umwana nka Dramati iwacu mu Rwanda uragera aho mvuka mu majyaruguru mu majye ugasanga nibo barimo gucuranga ni ikintu cyiza abamenyesha amakuru reka mbasaba ikintu kimwe nta wundi uzaza kubikorera hano nkuko nababwiye ubushize narabisubiyemo nta uzabikorera umuziki tujye turenga biriya ariko dushyira ibyacu imbere bwana umuziki ndundi nicyo uzaduteza imbere natwe tukishima ariko hari igihe bigeze umuziki w'abarundi bigeze kudukubita mu myaka yabanje bigeze kudukubita rwose twari turimo n'amapublicité saniri n'ubu turi hafi murakoze guys thank you